dalam video ni kita akan tunjuk kita dah dapat daripada consensus hasil daripada dunia jawapan untuk AI, which is quite nice daripada paper, dan kita akan minta juga daripada Gemini yang akan generate general answer ataupun yang umum punya, yang ringan punya, okay? Dan kita akan minta tolong ChatGPT untuk combine dua-dua antara hasil Gemini dan consensus into a very meaningful essay lah, essay yang cantik. Dan saya juga akan tunjuk cara kau nak generate figure ataupun gambar ataupun something like figure lah, diagram daripada essay korang lah yang kau boleh guna dalam kau punya essay untuk nampak lebih cantik lah. Okay guys, stay tune. Okay, welcome back. Okay, so yang ni kita dapat pada consensus lah. Okay, remember from the previous session. So this is the one. So kita tanya soalan, dia jawab. Okay, kind of cool. And then there's many more website like consensus. Actually there's another one. The name is SciSpace. Guys, this one. Okay, SciSpace pun okay. Ada lagi lah, saya tak ingat. Okay, so SciSpace the same thing. You ask the question over here, blah 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 blah. Okay, enter. Then dia akan dapat juga yang sama. Okay, okay, yang sama lah. Saya tutup. Okay, dan seterusnya. Okay, once we get this one, so this one actually is quite kita biasanya kalau buat essay, kita kena ada yang kata yang general ataupun yang info yang ringan, information general atau introduction, dan dia ada terus dia akan bawa kepada yang lebih berat lah. This one is a heavier one, meaning that direct to the research. So if you are doing essay, better we go for the umum first, okay, the general info, and then we gonna narrow down to the research side lah. Okay, so to do that, okay, kan ada soalan tadi kan. Okay, this one. So this one, you copy the same question. Okay, copy the same question, for example, and then you ask the question to Gemini. Tak kisahlah macam mana cara, ask to Gemini. So kita nak tengok Gemini jawab dalam bentuk yang simple. Okay. Okay, what product in mind? What about cars? Okay. Okay. Kita minta Gemini some detail, okay, untuk soalan kita. Okay, so Gemini memang tak pernah mengecewakan lah, ataupun ChatGPT, dia akan keluarkan pendapat dia. So this is normal, okay. And then for this one, you can down here, you can click, you can copy, okay, copy, and then you're gonna go back to your ni here. So you divide them into two sides lah. So the first one from Gemini, which is the general one. The second one is from the consensus. Ni, okay, Control V di Gemini. Sekejap, not this one. Control Z, saya dah copy yang tu lah. So yang ni copy, tak copy. Boleh copy slow ni. Okay, this one copy. Tengok dia copy tak? Okay, cool. Okay, yang atas ni from Gemini, and after the line adalah from consensus. Ni kan, ni daripada papers yang ada retake dengan paper lah, research. Yang ni general pada website. So apa kita boleh buat ialah guys, okay, so you can control all, and then this is where ChatGPT become useful lah. So ChatGPT is good for making essays ataupun dia buat benda-benda macam perbualan, benda ringan, okay, email, okay, tapi untuk buat essay bahayalah sebab dia tak connect dengan internet. So sekarang kita bagi info pada ChatGPT, and then kita minta ChatGPT buat satu essay yang orang kata bermakna, meaningful essay, okay. So you go to ChatGPT, and then you're gonna ask ChatGPT, hi, please write a meaningful essay based on the info below lah. Info below. Okay. And please include the citation tu. Kena minta dia masukkan, takut dia lepaskan. The citation. Okay. Citations. Okay. Okay. So, Control V. Bagi ChatGPT semua, tutup balik dan kau okay. So, ChatGPT dia akan buat soal. This is the one. Okay, ChatGPT buat yang bestnya. Share citation. And what ChatGPT is doing right now is dia combine, guys. Okay. Dia combine antara hasil daripada Gemini, which is quite general. Orang kata memang basic daripada website dia, info dia. Dia combine dengan the real research punya information, which is quite nice. So this is orang kata the synthesis of both. Nampak ni. Ini nice. So these are the ones yang kau kena masuk dalam kau punya essay. Copy. Yang ni masuk dalam jawapan kau orang. So yang ni saya terima. Maksudnya kau orang, tapi kau baca lah juga. Janganlah direct kan. Okay.
So kita bagi peluang supaya korang tak perlu refresh pun, korang letak je. Okay, letak je. Dan kita nak juga korang masukkan gambar guys. Jadi esay kan? Kan nak jadi esay, kau masukkan gambar guys. Okay, bantu. Okay, gambar. Okay, gambar daripada paper. Kita nak gambar sikit daripada paper. Dan juga kita nak ajar korang cara nak masukkan gambar yang boleh AI generated. Orang kata gambar rajah yang kata macam flowchart, macam yang carta-carta lawa-lawa tu kan. Okay. So for example, okay, gambar pada paper kita nak. So you need to still download the papers. Okay, and show me the photos. Okay. And then this one, for example, I want you to make a figure from this paragraph. So you copy that one, and you're gonna go to the another AI which is quite nice. Okay, biasalah kita yang ambil yang free, kita kena pergi banyak tempat. Okay, nama dia Napkin. Guys, Napkin. This is so cool. Okay, Napkin. So kena buat login lah macam biasa, and then you kena go to new napkin. Okay, new napkin, you just choose a blank napkin is okay, no problem. Okay, blank napkin is okay. Okay, maybe on some of the paragraph aku guna AI. So dia ada macam satu buku nota, and dia kata, okay, this one ready to paste your statement apa yang kau copy tadi. Ctrl V. Ni saya copy. So bila saya buat ni dekat tepi ni, perasan tak dia ada tanda ni, lightning. So this one dia dah ready lah untuk generate gambar daripada kita punya. So napkin ni basically bila kita bagi sesuatu macam ni, we give napkin something macam ni kan. So napkin akan tengok, dia fikir akan generate something atau figure daripada statement yang kita bagi. Okay. So we click on the generate visual. Okay, nampak dia tengah baca. Sekejap. So visual dekat mana? Dekat bawah ni guys. Oh, ini. Okay. So this one, choose the best visual yang rasa sesuai dengan korang punya statement. For example, this one is good. Okay lah ni. Okay. And then you can choose the colours lah. Ikut. So this one. Lawa. Okay. So how to download? Okay, how to download? Dia ada kat tepi, dia right click, dia ada export. Okay, right click, dia ada export. Okay, right click, export. And then this is how you download lah. Ada PNG dan sebagainya. Korang download lah macam biasa. Okay. Simpanlah kat mana-mana. Sekejap, macam lambat sikit internet saya ini. Okay. So download from Napkin over here. Okay. Lepas tu korang masuklah essay lah. Okay, semula. PNG. Mungkin dia besar ke size, saya tak tahu. Copy. Okay, boleh. Okay. So pictures. Okay. So this one dah finish. Kau pergi balik pada essay korang. Okay. Go down and this is where you put the figure lah. Insert the picture. Device. Apa kat mana dia letak Okay. So basically yang tu lah biasanya saya akan bagi markah yang elok lah. Okay, dia ada gambar macam ni, bukannya tulisan je. Dan kita juga satu gambar daripada technical punya part lah, macam CVT punya tu, yang kau boleh share lah daripada buku ataupun dalam paper. Yang internet tak nak yang dalam paper, still kena download the paper lah. Okay guys. So esok kita punya test, saya akan bagi masa. So rasa itu je caranya. Dan ni adalah cara yang mungkin korang boleh dapat markah tinggi lah. Sebab jujur saya kata, senior korang tak sampai 10 orang dapat markah banyak lah. Okay. Tak semua. Okay guys, that's all. Thank you.